خازم بر خود مجمع مامۆستا اسماعیل رشیدجی ئەندامەیە کۆمیتە سیاسیە پارتیایەکیتیا کوردستان سووریا. مامۆستا اسماعیل بوهابوونا لە ڕۆژاوای کوردستان چێبووە بەتایبەتی دە مەها ڕەمەزانێدا کردن بەحس بکەن، یعنی بەریا مەها ڕەمەزانەوە کە چالاکوان هەژار دەخویاکردن و کیلوە بەجانێ سۆر نە تشتێکی دی 10,000 بوو نەها نزیکە 4,000 لێرە تێ فرۆتن. ئەv بوهابوونا کو چێ بوویت وەکە سیاسەتمەدار چشرۆ بێژێرێت کە سەدەمێن سەرەکەی بێ بوهابوونێ چنە؟ سلاف جوار وتماشەوانی ئاکێرە گەلەک سپاس. بەڕاستی ئەv شتێک ڕۆژئاوای کوردستانە سووری دەبێ ئەv چ بوهابوونا پدویە جیانێ بێ چ نەبوونا وان بێ ئەv نەژ ئیرۆ دەیە ji demek dirêj deye ev krîz berdewame belkî de meha rojiyê de hinkî zêdetir bûye lê ev vedgere siyasatê êge ev rêveberiya PYD bicîtîne ji ber ev rêveberî mixabin ji roja hatiye dewrek wezîfî dîzin negog xidmeta qediya Kurdî ya a milletê Kurd bike ew tiştê xedemî biqedîme em dibînin ji ev rêveberî ji dema hatiye pêdeviyê jiyanê pir zehmet bûye tew warê siyasî û ew alîkî din e lê birastî îro ro em ketine rewşek din ew kiryarê êge dijî kesê muxalîfê wê kesê siyasetmedar û encumana niştmanî Kurdî û her kesê muxalîfî wê ew derbas û îro ketine qonaxê din qonaxa ge îro siyasetek tê meşandin ew siyaseta a birçîbûnê siyaseta a gog xelk li pêşiya di xeyarata bin ya tê berê xwe bide sînora tu derkeve ew sînor jî girtîn ya tê bimîne tê siyasat û kiryarê PYD li ser xwe qebûl bike. Ev tiştekî normal e wextê rêveberî tê danîn em naz dikin bê ev rêveberî çilo ha danîn bi çi dewrê ha danîn bi alîkariya kê ha danîn çi dewra gejêr hatî danîn ve birastî ev tişte berdewam. Ji ber çê PYD dema niha de siyaseta birçîbûnê li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê gurtir sepandiye. Ne îro hinkî got ev tişte ji destpêkê de berdewam ev siyasat û ev kiryarana lê piştî aneka em dibînin xelk û dinya hinkî mijûl bûye bi şerê Rûsiyê û Ukrayna îro hinkî ev meydan ji vê rêveberiyê vebûye ew belkî hinkî hesabat nîberê hebûn Amerika li vir bû Rûs li vir bû ev her du dewletê bilhêz îro mijûlin bi deverek din de bi şerekî din de fe ev tişteya berdewam dibe û nexwasim piştî demekê baş di warê siyasî de çixwasî PYD fişar li ser xelkê Kurdistana Sûrî û tevgera siyasî kir lê ew projeya a PYD di warê siyasî bi ser neket nikarî bû fe berê xweta beşê din ew beşê karib xelkê birçî bike xelkê xelk rotûxê ji siyasatê wêr bike. Niha pirsyarek vêde siyaseta birçîkirinê li Rojavayê Kurdistanê li ser civaka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi kiriye? Birastî bandora wê gelekî xurt e vî warê han dibimîne wê karîseteke birastî wê ser milletê Kurdistana Sûrî wê bê ev jî berpisyariya îro civaka Kurdiyê bi hemû layinê xwe encûmen ji dervê encûmenê rewşenbîr kesê bawerî qenaet em giş bi hev re em karibin rolekê bilîzin em dengê xwe bigînin xelkê û taybet wek Amerîka ev dewleta a nüfûzê wê ev devera me îro biro ev birçîbûn û ev zehmetbûn ber ne enû em di rewşek şer de ne heta ev krîzaya bi ser me de hatiye ev dîtana li cem me yani ê me gaz a me ye neft petrol li cem me ye yani ab cem me ye kehrebe li cem me ye genim li cem me ye ev rêveberî fesadek dehindire mefasilê wê de ye
كريار نيتين بجي كرم براستي اف برسيارة امبري خو بدن دولتي خدي باندور وبالتالي امريكا جبر ايرو برو امريكا دفيدا بريدي وافتش تيتي بكش دبي شعبديريا امريكانا دبي وامريكا دولتك ديمقراطيه دبي افتش تيجنا افتش لنا ممارسه بفكر يارانا وقو امريكا تفرج مخابن حتى بقى باشا ما مستسمعيل يعني بردا تاگوکو ام بیژن روجاوای کردستان ناوچین بندستی پیدا دا سالکان گوجه درا تبع کلوپلن قارنه بو دبری و سوریه بشتی. اگر فهمو ویاوای حال دبرا مهنا پیدا دریا سیاست برچی کرنه دا چش کردن روجاوای کردستان رد بج یعنی تخوازه چه نامه کی بکینیو. ابره و برید خوازه نامات بخورتی بگین خلق کردستان سوری انو كسي مخالفي سياسات مبري كسي مخالفي راماني اي بارتيا بيدي بابراستيج ايرو بتر يعني مخابن وقت كردي سوري خب ريفبري بجي مشاند مانا او نوابا لايرو دستي بكك قالك درجه في سياسات ده ف براستي يعني تشتاق يعني لبرشع انه دفي خلكانا دفي تهجير ببن دفي تغييرك ديموغرافي تشي ببن دفي كردستان سوري انا بالابوي انا سلسدي حبتي جفيف ملتي هاني جدربي ولاته فبراستي وقت مقول يعني اف كريار دفي دما هانيتي البيشيا دخياران يا دفي ملتا يا بهجر دركفش دربه ولا تفالا ببه او دفي رضوخ سياسات فيدير ببه او سياسات ايجو جريداي بسياسات اي بككيفه ودفي او بروجيا انا توي كردي تنبه ومخاصم ايرو وك ام كردي سوري وبشك انجمانا نجتماني كردي ايرو لدان وستندين نجفاكا ناف دولتي دي فدفي فريق امهرن وان استحقاقاتنا مخابن كويا دفي كردستان سوري فالا بله ما مستا اسماعيل داون برسر ارسته تبكم او حمو که شو پیدا ارمانج سرکه جهان نامیان بو خلک روجاوی کردستان دشینه یعنی چاره سری چیه بیوستن هات شوری کردن او بتایبتی کو امریکا خودان هجمون ل دبره چش خلکیت خواستن چش تبگریت خواستن چش امریکات خواستن براستي بوقت وما يعني تي خواستن وقت ملت كرد وقت تفجر سياسي حرب كسي روشنبير كسي جهبت في ام جش بهدور لستر في كارثه ام بتكن يعني نبس برشيبونه فالاكرنا ولات اف سياسه فالاكرنا في ولاتي بوريجيما بحث استراتيجي شي صاليره شخصي كريار كرين ملتي كردي سوري قريب لعرضه وللخاكا فما بان لي مخابن ايرو برو سياسه برد جوار لسر كردي سوري دمشق او جد اف كريار ناجي المخابن تدخلات اجدرفي كردستان سوري بتر بدست فكك او يعني براكتيك فكك في ريفبريه بتيتينه فافتي خصوصا انجمانا نشتماني كردي تايبت بر ايرو دنابو بوزيشن سوري دي وتكليه ود جواكا ناف دولتي ده هي دفي بجديت وبكاركي باللز دبلوماسي زو بكرن وبتايبتي بامريكا انه اف روش نما ولو قبول دفي تمسؤوليك مزنت جيرات جيه اف دفراتيه وقت اف برشيبون واف تهجير واف كرياري قدبن برفسياريا مزن امريكاي دفي وك انجمان وك تفجر سياسي براتي ام بخورتي لسر في نقطه هاني بسكنن اجبرق اف روش ولو بردوان به وك مگو وديموغرافيا كردستان سوري دم ترسيك فرمزندي